Keblai Pibaro Shikitup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sing kilong, hap ke kali harengan yap hasyen sangut gentup yu kulong. Persyak ke Kongres ye ke jinglek ben ye ke Kristan ke India. Jur ke jingpet ngor ye ke Shillong kaput athan kupli. Bat ut kinong teri MEECL ke sorkar Meghalaya ban kenir ke Jylla. Bat mentangin pa ki Khubor bakal. Kejingja bas ngosi ha kemit jang kalai terik Nailar arjar arpusan ha kapor kumba khatwe baje AA minmit kekali oltu kabadon yu registration number ML not san yu sau kendai arnriu kalaha bat not syariat rengan ha surok Shillong penursla tauki. Ha kini kekali sangut ki mensimbriu ki layap hasyen ki bana kasnong lengkardam. Katkum kita long Khubor balayo kilai thu bakani kekali oltu kakit sangut ki briu ki badang wan ni ki than boy rembong. Naga jingjur uslap bat jingrben ulo kendau ubalatap iki lum kiwa unongnya yu isu ika surak bat ulajak lenti bat no syariat jeram ram. Nalor kata kejinglek klaim akor ke National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NEHU bat ke PWD National Highway Division jong ke sorkar Meghalaya kibam shim lebuk dak ye kita miriat ban maha mi kinongnya kali ban mat ni kejingma kejing mensau. Kalau pelong ye kini kekali ban no syariat bat bandu kini kimen simbrio. Kesurok Shillong penursla dauki kamlong syu iki kali ban hiar ban kiu ha kapor mit bat por senya namar kelajat rathai. Bat na kejing torti jeng kini ki arteli kita nak terekam ke Jylla. Kipulit na penursla police station Mariatip ikini kejingja rengkat baka kenhon rescue team hapadeng ulap bak lapsan. Kila let kini ke jaka dang step ha ke sauterik ban yarap iki beriu ki belangat ha kini ke apot. Lasyem babaro sangut ki basyong ha kini ke kali kila kelat no. Ye ki met yap jeng kini ki sangut la kentiu nariat cesurok ke bela shimpor bon kenta ban ra iki. Kipulit kila yak chakmat ye ki jingtok kit jengki. Kisan ngut ki belaklat na kini ka apot kilong ka kong erida marbanyang uba ai miki marbanyang uba mebanador marbanyang ka kong resbun kurba lembat ukulung dami banshan kurba badang shisnem shiteng ukun jong ka kong resbun kurba bat uba mebanador marbanyang. Okay, Pak Family. Okay. Ini mana? Terus. Bawa sini. Saya. Put. Nak kamtika. Sintu guys kasar. Ni, kirang tak. Apa penting ni? Kita ni lah ya pun. Tak dia mata tak ada tu. Dia tu saya tu mesti. Ini ada apa kita ni? Muslimi. Kinong ilambat kidkot jang ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ha ke sau terik Nailar kila penpau persyak ye ke jingjur bat jingsyak banben ki Kristan Hari India ha Donbosco Square Lai Mkra. Kini kidkot jang ke MPCC kila rak de ki plakat ha ke ba kila tho ye ke jing penremjur ya ke jingsyak banben ki Kristan Hari India. Kini ke kenhon kila penpau ke jing persyak ye ke jingkem ye ki arngut ki sister na Kerala Reverend Sister Priti Mary, but Reverend Sister Vandana Francis, haki dekot ke Bajrang Dal, ke kenhun buat nyam Hindu, Jylla Chhattisgarh. Yakini ki sister but yu Sukaman Mandavi na Bilaspur Chhattisgarh, la pharap beki de ki nongrong briu ki betmu ban penkelan nyam jubor.
Ki pulit Chhattisgarh ki la ailat ye ki Bajrang Dal ban talasi ki pelajung ini ki sistar ha police station. Kayeng Kashri bekerpang jong ke National Investigation Agency NIA kala aja meni kini ki laingut ha ke artarik Nailar. Kino ilam bagi dekat ke MPCC kila dawan ke sorkar NDA belam kemat ke BJP ban pensangi mardor ye ke jingle ben ye ki kenhun Kristan hari India barok kawai. All the Christians and the other communities have been facing. It is not that a new thing that we are bringing. So many times different atrocities has been going on in different states. I feel because nothing should happen like this, which has been a violation of the Constitution of India, where the right for religion of everyone to believe in their own religion, which they feels like emotionally attached with. There is no forced conversion, and no one can force anyone. I feel like under the Prime Ministership of our Honorable Prime Minister, Mr. Modi, which always call for Beti Bachao and Beti Parao and Beti Sikhao, it is quite different which the narrative they have been given all along there, but they are killing the Constitution in the other way around. We have got the right to believe our own religion. We have never disturbed any religion, as far as their religion is concerned. In Meghalaya, we have seen so many mandirs, so many Buddhist temples, and then Sikh. They are living peacefully here, especially in Meghalaya. We have never faced any problem with that. We welcome everyone because the provision has been given by the Constitution of India. So we will go by the Constitution. But somewhere and somehow down the line, the implications has been brought out for some political gain, which is not feasible. It is not nice for the country itself. Kinong yalam bat ki dekat jang ke KSU na Kupli Circle, rengkat ki bor Shillong bat ki Samla VDP ki le penjur ke jing pet ngor ki Shillong ki baya khap ke Jylla Assam, yo wan tut ki breu na Assam, na ke jing khanra mender ha ke te Jylla. Kinong yalam Shillong bat ki Samla KSU ki le kentui ki pat ba ban pet ngor ke jing wan rung, jong ki breu na Assam she Meghalaya, ke bala ban bo ye ke suk kesan ha ke jing ba bonjat. Ki Samla KSU na kathan Kupli, rengkat bagi pulit na Sapai Police Station West Giant Hills, kila khangla de jing thmu jong ki breu ki bamut bandrung she Meghalaya. Lakin tui ke sorkar Meghalaya ban penklan ye ki pulit yada ha shilenter ki khapot Meghalaya Assam na ke jing tut jong ki breu na Assam she Meghalaya. Bikin lebih cek dengan diam. Amaru lakbo. Apa pasal? Amar mobile. Kamera dah enggak. Dia baru bersalah hari ini itu mobile. Yang ini kot mau semua. Dah. Bos kelembar dong tuh. Dah. Kajerong ini. DCS itu ya? Winyau penting. Winyau. Kamarul. Ya. DCS. Winyau. Di luar.
Kasenjuk kinong tre jang ke Meghalaya Electric Corporation Limited MEECL kalapelong ye ke Jylla jang ke Coordination Committee of Registered Association and Union ha ke Jylla jang ba arju dekhar President banyatai ke jingdawa be ke labo Khubor ke MEECL ke bedang sa pongding mentala bun benai uba arju laitu akinong tho Khubor ba kinong yelam jang ki association but union Kilatai sani bahai ya kimat jingdawa ki bakabor jang ke MEECL kimpat pentre kam haduk mentah. Ulong kinong tre kini ko cooperation ki age bat kiminot haduk kata-kata ya lagi kam ki jam. Ki kloi bantur ya ki rai raida makanu-kanu kapor bagi kamram ki dawai ki banle kenang bagi pat ba ki nemengat ha ki jing Pausi ki bor ki bapeniat ya kini ko cooperation ki kaprip ya lagi kemat Bat kim patiaw ban penbiang ye kijing dan kamjong kinong tre. Kinong peniat ye kini ke cooperation ki benut ban pendap nong tre ha ki jaka batali. Kini ke lebu ye kinong tre ha ke kim kat namar ki hap ban tendrong ye ki kamram arban laiban. Uba arju loong kalong ke pe isang sot ye kalawai jeng kinong tre ki bela syakri bon pausnap. Henry emshim le kenti wiki syaki kerdan jong kinong tre bapura. Uloong ke Coordination Committee ke larai ban dawajur nagi bor ke MEECL ban penskem no ya ki kam jong kini kinong tre. Ke Coordination Committee ke lekerpat ke sorkar Meghalaya ban kener ki kti jingirap sya kinong tre jong kini ke cooperation ula penkut. Masih megani kalat ban ai kublai yagi para nong tre baro belai play por joki panungan chani ka jingalang bat kumjuru yakini ki para nong kit kam ki present ki different unions associations atau kan organisation ka jongi kani ka jingi kendo ka jongi mentakasi kumdai ke eru ka banginya kedokti ne banginya peni ya kono ka ba bakla Handrai kumkinong tray ni kuat pan pau ni lamba jangan ni kaya jingelang lebang ni kenduk mendaksi kalau ba yagi issues tiba kumkinong tray ki jing ki bangingi kenduk nakapor bat kumaflai ihi nakapor hakaba kani ka organisation hi kadai ban ai ka service ka babahatam do jongka chopai ba hakbe dai bat ka jim sam ya ka boarding kadai ngas ngopat kumu engineer but belum responsible ru ya ka bha ka miat ka jongki nong tre but ka organisation hiru berkawai ba maybe ngidang don ka scope kabangin improve hapadeng kajing tray syutom kijong ginong tray baro lagi day ibadan apa ki office ki account ki security ki badan apa ki feel ki pendep la ka benta ka jongki hare pedeng jong kata ni ipat ba kadan kajing duna laka day nak sorkat laka day nak management kajongi bagin ayangi ya kata support baling ong kata namar ba kini iba hakini kisnem ila build up ya ki infrastructure kajongi ipupun ba lagi day line di substations apa ki field accounting abang ni happen pendap hakipor namar hakini juk di pemerintah ngidan ki regulators ki bangi happen pendap hakipor balabu ki time bound handai ka basongsi kolong ba nakanu ka daw baka sarkar ka management ka feel malap nong kata bahkan pendap yang kita kejingkan minimum ngimang menginginkan sibon hari minimum manpower requirement cuma fi hagi state hagi district ba per mentah
ila fill up the profile bagi departments ke ter lamba ki different recruiting agencies lagadai ke MPSC lagadai ke health lagadai ki police hangi Ka training program beningkong ye ki volunteers National Service Scheme NSS balajer kerteng yuva Apda Mitra YAM volunteers kalakutno aka Southrik Nailar Haribhoi College. Ye kini ka training program lepenyat de ka State and District Disaster Management Authority da ka jingtmu ban pentebet iki Samla College ban keneri ti jingirap ban pelat ye ki mensim brio bat iki ying ki sem ki mar ki mata la raja bakhe bat klang ki bor maryang kum ka jing shlei ka jing plo ki ying ki sem bat khamtam habakhe ujumai ba ha ka jing elang penwa ye kini ka training program UDC Ribhoi District Abhilash Baranwal ka kong balakinti rani ADC ba BK Swear bat ka kong Dr. E Kharkongor Principal ka Ribhoi College kilay donlang ban IMNC mi ki Samla NSS ha ka jing kren penwai UDC ulakan tui ki Samla ban pendon kami kini ki jingtip bekila yo ban yarap iki para brio ha Khubor baklang ki bor maryang ha kanu Khubor. Ulo ongru ka jingyarap ban pelat ya ki mensim brio ka dei ka thong jong ka disaster management ha ka leng kari ha ki kam shakri pat pa jong ka. Ulakan turu ban pashat lem ya kini ki jingtip shaki wei pat ki para Samla bat shaki tu ki baki kendo man kasngi. After I'm sure that over the course of 1 week training, of which we just saw the video, you have been given exposure to the different kinds of calamities, the different kinds of disasters that can potentially hit our district, and the tools and the skills that you have learned during this period will not only be handy to you, it will be something which will be of great utility to the entire district administration in pressing times. I'm sure that you all are going to be extremely crucial resources for the localities, for the villages, as well as for the entire district. My only request to you is that whatever you have learned over here, I hope that you do not have to use that, but nevertheless, try and somehow be in touch with the skill sets that you have learned. Otherwise, whether it is how to tie a knot, how to basically tie bandages, small details you start forgetting, and thereafter probably 6 months down the line or 1 year down the line, you might end up forgetting most of the things that you have learned over here. So it is extremely crucial that you practice these skills whenever you get an opportunity. And how you get an opportunity is basically to make yourself available for any localized crisis at your locality. If you see any small fire incident, offer your services. If you see any unfortunate, let's say, near drowning incident, or maybe a small landslide, a forest fire. Forest fire is something that will be extremely critical for the district going in, many times. So whenever you see an opportunity. Kaseng Samla Catholic Birni Hat Parish, kalapulong ya kajingya kop kenjat kol para Marway summer penalty shootout. Haka Arterik Nailar madan football parish da kajingtmu ban penmi bailot ksan na kabenta ka convention Samla kabanlong haki banai banwan. Syakini kajingya kop kenjat kol para Marway lawan ban chimenta hado shispa South Li kikinhon. Uba Leander Nongshli working president RBYF ulalong ukongsan but uba never sat makdo kum ukongsan benrap. Irkot kaseng Samla Catholic na kini ka parish kile mi rinti ban pensyong shit ikini ka jing yakop. Kinoyalam ka RBYF kile peno senyang shi kini ka jing temu jong kaseng Samla jong ka parish but kile kit buat group bagi program kinlong ki bajap pat ki paseso. Ki Samla thai ma le kai. Penalty shootout de mare thai mo. Shispa san pusau tim kalong kabaso sorong babhilayawan ban ai mensim ya kinong ilam jong ka parish
bansai ya kifon bansai ya kisap kipong jampi kum kikun samla ngidon hang ne u ba ne basat makro badai uperlok badai sports secretary central jong ka RBF jongi ngidon hang ne na ka Barnihat Sarkil Vice President Ba Frankie Rani ki unit deru kidon double Frankie unit Khalaimer de Frankie Rani rock nangta badeng ngidon ro we usamla ba phil ai ka jain manta nga supayang kredit ma upadang sen lang surung HKBF ulawan rakyat ka championship Mai Thai National Championship Goa Soba Vini shut up sebab menta kajing tre syutom nak menta kajing terli jong pi panuan ra ya kane ka lempung Jylla kai ka ba internatam Jawaban poi ka football kendet Samla Lada Omdan Samla ha ka Shillong kumna smo pi hai maja Kencak Lada Omdan Samla kentai dan senrang rumlong Lada dan senrang keter rumlong Lada bro arliang umdan ru jenjar Dei ka duty jong kikun Samla banwenra ya ka cingkela ha ka Shillong ka thau ha ka umlang ka salang ta ka daw ngidun kam kikun Samla kan mau kikun Samla kentai bercenderang kihap ke barat apa ke Paris Barnihat Day Kayaw di soturun balay kala nong ba New Delhi kabalalong naduk ka shitarik haduk ka laitarik Nailar kalalong ka basay so bat kabalawan rajing mentoy shikat day ikipat ba nong rep jong ka Jylla Meghalaya hakini kilay sngi ladi palat katsan point saw metric ton usoturun hakini kayaw Kipai ba kanong ba Delhi kiblayuk kejat hakini kayo kilalit pa siya lagi yung kisem rengkat sirinjip kisok turun kibatyang kurun kudot. Hakini kayo laya soy sos kular bat kimahajon Hesing, Reliance Fresh, Amazon Karigar, bat Blue Tokai Coffee Roasters, ban penyat yo yi kisok, ki umso, bat bunjat kimarep kibami na Meghalaya. Umintri rang ba ukonrat ki sangma rengkat ki opisar jang kita nak repair jang ke Meghalaya kiladap na kajingkmen bagini kayo kalawan ra ikajingjap ka bakraw hakani ka kinti. Ki ang nuot bar ki kmi lenti haga kala basaw ka Meghalaya lingba kani kayo ha Delhi kan par ka nam shiki babon kiri jang ka Perthai. Ya kani kayo lapli de Shifraj Singh Chauhan umintri ki kampan roy ya karep karyang jang kari India. Ka kongrina nongrum kakenthai na themri boy kabalas dang yaki kamsan umso kalalong gaso pininam jong ka Meghalaya hakani kayo so turun Delhi hat na kajing start bat jing minot jong ka bans dang yala ka jong ka kam ka jang bakaladi hakani kayo ka Meghalaya ru kala kiu stet ha kajing penmi yaki umso bashyam hakini ki kendiat snap
Bat dah kini ki khubor ngelapoi syakabakut tak ada pengendai syambiang keblai syibot.